Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 90 на 100 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Втор дел на интервјуто со Југослав Петрушич, после 4 години и 1 месец, 4 години и 1,5 месец од прилика, ние имаме повторни интервју со Југослав Петрушич. Ако го погледнавте првиот дел на интервјуто, тога свативте дека вредеше да се чека 4 години и 1 месец, бидејќи беа презентирано купишта на ексклузивни анализи, ексклузивни информации. Уживавте во тој интервју како што уживав јас. Вечерва, вториот дел на интервјуто со Југослав Петрушич, да ме верувате, многу подобар од првиот дел на интервјуто. Останете со нас, останете 90 или 100 минути и сигурно нема да зажалите. Југослав Петрушич, втор дел на интервјуто. Застанавме ке Русија, рековме дека во оваа емисија ќе почнеме со Русија. Зошто знакот за? Бидејќи знаете, целиот тој систем или тие системи функционираат на некоја символика. Знакот за чечените, Кадиров и така натаму, украинците. Што е суштината? Која е символиката на целиот тој конфликт? Сви знамо да е Z еден од заштитних слова едне јеврејske групација. Значи, сви то знамо. Kad kažem svi znamo, ljudi koji su učeni, koji znaju, oni znaju da je to zaštita jedne grupe Jevreja koja koristi slovo Z kao zaštitni znak. To se koristi kako znak na nekoj intervenciju? Znači дека, ne, to je mnogo veću simboliku ima. Veoma je kompleksno pričati o tome i davati neke intervjue koji su nezahvalni. Inače, Vladimir Vladimirović Putin jako dobro zna zašto koristi to slovo i zašto je na taj način obeležio svoju borbu protiv ovog sistema. Znači, ovo ne stavljam se na njegovu stranu, niti na onu stranu Ukrajine gde žrtve imaju, da ljudi ne misle sad stavio sam se na jednu stranu ili drugu. Ovo su jako ozbiljne stvari o kojima ljudi mnogo iznose neistina, laži samo da bi učestvovali da kažu danas da nestaje svet i tako dalje i tako dalje. Ovo je jako dugo pripreman ovaj sukob. Vladimir Vladimirović Putin jako dobro zna zašto to radi, zašto je pozvao ljude ko što su Čečeni, koju vojsku ima, koju snagu, odnosno sa druge strane, druga strana koja koristi Vladimira Zelenskog, isto jednog čoveka koji jako dobro zna za tu drugu grupu ljudi koji radi, zašto nosi tu drugu oznaku, na koji način je nosi, koja je jako povezana sa Poljskom, te istorijski događaji imaju jako puno konotacije sa Drugim svetskim ratom, odnosno sa Prvim svetskim ratom, odnosno sa istorijom koja doseže možda do 2.500-3.000 godina, koja je iza. Veoma je kompleksno pričati o njihovim motivima, stvarima, ljudima, zašto sa ovakvom voljom Kadirov nastupa. Dobro, може ли да ве прашам, да речеме, Сефарди и Ашкенази? Дали се тоа символиката? Каква е символиката која Кадиров и чечените ја користат натре? Знаете, бидејќи нели постојано се користи она флоскула, русите се борат против православието во Украина, нели? Користејќи ги чечените со кои беа во првата и во втората чеченска војна на спротивставени страни. Може ли Сефарди, Ашкенази и чечените да објасниме символиката, бидејќи ако сватиме символиката, ќе сватиме Символика не постои. To što kažu da postoje neke simbolike, to ne postoji. Ljudi su se uvek borili za svoje ideale, odnosno svoje ciljeve. Ljudi koji su stvarali svet potiču iz jevrejskog sveta. Htjeli mi da priznamo ili ne. Najveći ljudi koji imaju najviše novca danas, odnosno ljudi koji rukovode ovim sistemima o kome ja pričam, odnosno koji žele da naprave taj novi svetski poredak, potiču i iz jedne grupacije ljudi ili iz druge. Veoma je nezahvalno pričati ko je sad na kojoj strani i kako to funkcioniše. U svakom slučaju rade na istoj stvari. To se Sefardi i Aškenazi, ili istorijski? Ne samo oni, postoje još mnogo druge grupacije koje su uz njih, koje su danas jako dobro implementirane u tom, kako ja kažem, novom svetskom poretku koji nema veze s novim svetskim poretkom, nego sa stvaranjem tog novog svetskog imidža, odnosno načina kako će svet funkcionisati. Između ostalog, jednu od primarnih uloga ima Vladimir Vladimirović Putin, odnosno Joe Biden sa njegovom ekipom, ne on kao on, nego ta grupa koja je u Americi, a posle toga dolazi, kad kažem Amerika, mislim na Ameriku i Englesku, a kad kažem Evropska unija, ona ima svoje ljude koji su infiltrirani i koji su posle Oktobarske revolucije se naselili u Evropi i koji su danas, između ostalog, dobrim delom protivnici Vladimira Vladimirovića Putina, a sa druge strane su zagovornici ove druge ideje, odnosno ljudi koji se nalaze u Poljskoj.
Tako da Nemačka i Rusija danas ozbiljno razmatraju ideju da jednog dana opet napadnu Poljsku. Pričam kako ja vidim. Pasko, znači ne bih želeo da gledaoci shvate da je ovo teorija zavere i da ja pričam bilo kako. Moja gledanja istorijska na položaj i onoga svega što imaju je takva da Poljaci ne mogu da oproste Vladimiru Vladimiroviću Putinu gubitak 106 ljudi iz poljske delegacije koji su pali u jednom avionu i nestali u istom danu, između ostalog brat predsjednika Poljske ili premijera Poljske sada, rođeni brat Blizanac. Kačinski, to je familija Kačinski. Jeste, ali ta familija, moraju ljudi da znaju da je to mnogo moćna familija, da to nije familija od juče, da je to familija koja ima tradiciju blizu 2000 godine. I da ljudi koji su pali u avionu, isto njihovi preci imaju to. Tako da ti ljudi neće baš tako, ja ne kažem da su oni jači, ne kažem da su u pravu, ne kažem ni ovo. Koji sa druge strane, da ova grupa ljudi koja se nalazi sa strane gospodina Putina, odnosno Vladimira Vladimirovića Putina, isto ima upliv u mnoge ljude koji su za njih i u Americi, u Evropi, i u Kini, i u Indiji, i po čitavom svetu. Znači, nije to tako baš banalna priča o kojoj ljudi pričaju. Petrušić, ono je simbol na Čečenite, na Kadirov. Tako to je nelijepo malko nalikovana stara ta evrejska simbolika na nekoja značka. Na staru Mojsijevu simboliku. Tako je, to je strašno velika razlika. Kako da vam kažem? Jevreji imaju više grupa ljudi, odnosno imaju dve grupacije ljudi koje su jako poznate, koji su stalno vodile ratove između sebe, odnosno između ostalog i čak uništavali se između sebe, ali su uvijek imali istu politiku. I oni ćute kad vode te ratove. I to se danas oslikava. Oni su jedni od najvećih biznismena na svetu, oni su jedni od najvećih kapitalista, odnosno nosioci kapitala u svetu. I sasvim normalno da od njih zavise mnoge strukturalne promjene u svetu, odnosno stvaranje tog novog doba. Znači, htjeli mi da priznamo ili ne, mi ne možemo da ih uzmemo sad ko što je bilo u Drugom svjetskom ratu pa da kažemo valjaju ili ne valjaju. Ovog puta moramo ili da se prilagodimo ili da se nestanemo. Ili da nestanemo sad u rukama tih najmoćnijih ljudi, najbogatijih ljudi i naši životi stoje. Petrušić, u Ukrajini se tije dve grupi? U Ukrajini se nalaze dve grupe, tako je. Ne, između Rusije i Ukrajine se nalaze dve grupe. Znači, tije što ih izborime. Koji vodat so vekovi vojni, koji sekuje se od pozadine, koji gi vlečat koncite. Pa, mi moramo da znamo da ljudi koji sa ruske strane kontrolišu tehniku i tehnologiju, da, kako da vam kažem, da koriste samo 15% snage u ratu sa Ukrajinom. Da su htjeli Zelenskog bi za uši uhvatili i odveli u Moskvu. Specijalne snage, recimo, ruski koje se sada nalaze, kao što su timovi koje oni imaju Spans ili neke druge timove koji su jako poznati, Alfa, njihove specijalne jedinice, mogu večeras, kad kažem večeras, u početku rata su mogli da uhvate koga god hoće u Ukrajini, da ga dovedu, vrate na teritoriju Rusije i da se dogovore sa njima na način na koji su htjeli. Znači, neko je hteo. Svi su zaboravili Osetiju i ne znam kako se zove ona druga zemlja. Abhazija i tako. Ne, svi su zaboravili ta dva mesta kad su Rusi zauzeli. Sećaš se, to je bilo 2017. 18. ne, možda i 16. I svi su čutali. Ovo zapsenje to na Zelenski, to prvo kažu izraelski poranešni izraelski premijer, koji posredoval togaš, ne ili mislim Benedeka se vika, koji posredoval pomegu Putin i pomegu Zelenski, to je nekada početok na vojnata, koga mu davat na Zelenski garancija deka nema da bide. Mi mora da shvatimo da je Putin od 1980. godine, od 2000. godine u politici, a Zelenski od juče. Zamislite kad Putin mora da sedi sa njime. Hoćete to da mi kažete? Hoćete da mi kažete da je Putin pristao da sedi sa Zelenskim? Pa ko da kažete da sa mnom hoće da mrav da pregovara? Pa da li ste vi normalni ljudi? Da li iko normalan na ovom svetu da može da uopšte razgovara na tu ideju da jedan čovek, kao što je Vladimir Vladimirović Putin, sa silom kojom raspolaže, da razgovara sa Zelenskim? Petrušić. Ali ne podcenjujući Zelenskog, stanite da se mi razumemo. Da ljudi sad ne shvate da sam se ja okrenuo protiv, pa ne pričam o njemu. Nego pokušavam da kažem kakva je igra u pitanju. Ne igra. Kakve stvari se dešavaju na svetu. Nije ovo igra. Ovdje nema igre. Nema ovdje nikakve igre. Ovo su mnogo ozbiljne stvari koje se dešavaju na svetu. I ako su jednog čoveka koji je dobio 75% izbora u Ukrajini, preko noći,
Vi znate i Jankovića, znate, ne znam kako se zvaše ona plava, što je bila... Timoščenko. Ako su oni njih sve preko noći izbrisali, pa što mislite, ko je njih izbrisao? Ko je izbrisao glavne nosioce politike u Ukrajini? Ko? I stavio Zelenskog. Dušu, ruku na srce. On nije političar. Juščenko, Timoščenko, znači to... Imate 50-ak njih. I se menuva podeljena država. A ko je stavio tog čoveka na vlast? Pa vjerojatno zapadne sile. Ne može zapadne sile da ga stave. Koji? Pa ne, ove grupacije ljudi o kojima pričam. Jednite su Z i drugite su Tako je, te grupacije ljudi, ali nisu ga oni stavili da on nešto izmišlja i filozofira u životu. Oni su ga stavili da on odradi poslove koje treba, i on to jako dobro radi. Znači, site se del na jedan sistem. Porakata koje sakata da kažete da ili ke bideme del na toj sistem, ili ke iščezneme. Tako, da iščeznemo. Nećemo da iščeznemo, možemo da budemo ugroženi na različite načine, da budemo ugroženi, da budemo dovoljna vrsta, da živimo u jednoj vrsti života koja nije dostojna čoveka. Da se izrazim, slušaj, moram da se izrazim na sasvim drugačiji način. Većina ljudi kaže, ako nešto ne uradite, mrtvi ste, ovi kaže ovako ili onako. Ne. To danas tako ne funkcioniše. Neće niko da vam uzme život. Ali nećete biti dostojni života ako mogu drugačije da se... Znači, kad budete izopšteni od iz mnogih sfera društvenog života, novca... Opštesenje od života. Tako je. I nećete moći ni vi, ni vaša deca, ni vaša pokoljenja, ni neko drugi da ima jedan normalan život, niti da se nada da vaša deca imaju budućnost. Znači, to su ozbiljne stvari o kojima ja pričam. Stvari o kojima bih ja htio sad da govorim su takve da mi sad ne razmišljamo o našim budućim generacijama. Misleći da mi imamo pravo samo na naš život i da mi imamo pravo samo da mi filozofiramo. I da sve ovo što se dešava sad nas se ne tiče. Ne, i tekako nas se tiče. Dobro, Petrušić, sigurno. Polska je spomnuvata 3 pati. Nema Polska da može da i prosti na Rusija, nito pak Rusija ki može da i prosti na Polska, pa ne li deka Germanija i Rusija razmisluvat za Polska, бидејќи to se всушност историјските, нели? Историјските конфликти Полска, хендикепот на Полска што е во сендвич помеѓу две големи. Mi svi znamo šta se desilo 1939. godine, svi znamo šta se desilo. Podelba na Polska. I šta se desilo kad su ušli Rusija i Nemci? Je podelja Polska. Koliko su pobili Poljaka? 3 miliona. 3 miliona. I kako, to će ovi da zaborave, tako? Koga su pobili? Što su pobili sve te oficire? I ko ih je pobio? Da nisam ja slučajno. Da nisu moji preci. Da nije to bilo slučajno 1939. godine. Zašto se 2 godine ranije desio rat? Pa tek počeo 1941. Zašto su otvarani svi logori u Poljskoj? Pa zašto? Zašto je danas takva borba u Ukrajini? Ko najviše pomaže tu borbu? O čemu se radi u toj borbi? Polska. Pa evo na karti možda vidiš. Kad kažem Poljska, ljudi koji potiču iz Poljske, znači ne Poljska. Pa gledajte, tamo ta jedna Ne, ljudi koji su u Americi. Ko su ljudi u Americi koji vladaju politici? Bžežinski i tako na to. Pa kome pripadaju? Polska. Ko je bio Lech Valensa? Ko je srušio bivšu Jugoslaviju? Ko je pomogao da Kosovo bude nezavisno? Kad kažem nezavisno, ne pričam sad zbog politike Srbije i Kosova. Pričam o nekim... Zašto je Dalai Lama se umešao za nezavisnost Kosova? Kakve on veze ima s Kosovom? I tako dalje, i tako dalje. Sad, ne pričam ja to zbog toga. Koliko ljudi drugih se umešalo za Makedoniju koji nemaju veze s Makedonijom? Što da ne navodim njihova imena. Koji nemaju nikakve veze s Makedonijom. Zašto je to tako? Polska je ključna. Postoje mehanizmi i sistemi nečega mnogo velikog i mnogo bitnog, o čemu mi sad pričamo na ovim... Znate zašto je prašam sad? Ako padot na komunizmot, ili na železната zavesa, ili na sovjetski odblok, počnuva so solidarnost, so Lech Valensa, so Poljakot koji беше papa na Vatikan, сезвином. Полска која има клучна улога во спречување на турците да влезат во Виена, во Беч, да ја скршат Австро-Унгарија и тој католички свет. Полска всушност помага тоа да не... Васко, Поljska je 1980. godine se oslobodila. Ti si zaboravio 81. šta je Lech Valensa uradio. I kad je stala vojska, kad je bio komunizam najjači. Vojčeh Jeruzelski. Tako je. I šta se desilo? Jesu oborili tad režim u Poljskoj? I molim,
Tek 90. godine pada komunizam. 10 godina posle toga. Tako je. I zašto je to urađeno tad? Ovo su mnogo krupne promjene koje su se dešavale. Zašto je Poljska ovoliko moćna i snažna? Zato što ima ljude svuda po svetu. Njih ne smete da zanemarite. Silna dijaspora, mokni lobi. Drže mnoge banke, svuda po svetu. Ne samo dijaspora, to su ljudi koji su moćni, koji su radili na sebi, koji su radili na svojim familijama i koji ne žele da se ne osvete za svoje. Najgora je stvar ta osveta koja se radi, ali u isto vreme kreatori novog svetskog poretka, odnosno ljudi koji to rade, ne žele ni njih na taj način da se oni svete. Ko što ne žele ni ove druge sa slovom Z. Koji ove druge što ne žele sa slovom Z da oni vladaju na svoj način da se svete. Znači, ovo su neke stvari koje običan ljudski mozak dolazi u ludilo ako ih gleda. I kaže šta se ovdje dešava. Pa onda kaže Nemci rade ovo, Rusi rade ono, Poljaci rade ovo. To se interesi, ili? Ovo sve što pričam su jedni jako veliki interesi, ali u sklopu ovoga što sam govorio ranije, u sklopu toga da Evropska unija, Amerika žele Rusiju, Kinu, Indiju, Australiju, Novi Zeland, Japan u sastavu te velike zemlje gdje ćete imati milione kilometara i resurse takve da možete jednog dana sa Bliskim istokom, pardon, njih sam zaboravio, i Bliski istok da uđete tu, da ćete moći jednog dana i Afriku i Latinsku Ameriku da stvorite u jedan kontinent. I da će vam trebati jedan pasoš da putujete po svetu. A nova tehnika i tehnologija će uraditi jedan takav sistem gdje će taj sistem omogućiti da se stvori veštačka inteligencija koja će omogućiti čoveku da na jedan sasvim drugačiji, kad kažem čoveku, ne mislim nama, našoj deci. Idnite generacije. Tako je. Koja će na sasvim drugačijim osnovama živjeti od nas. Ili će ovaj svet nestati. Ako se ne budu dogovorili. Nemoj zaboraviti da za vreme Drugog svjetskog rata se nisu dogovorili. Žrtve u Evropi su bile 152 miliona. Molim. A 255 miliona ranjenih, osakaćenih, ubijenih. Izvinu. Ukrajina, posle Polska, ги дава најголемите жртви у Втора светска војна. Зато Украина добива столче во Обединетите нации. Што ќе рече дека тие процеси кои почнале 39-та, 40-та, 41 година, кои не завршиле, денес имаме продолжување на сите тие процеси. То су процеси кои су почели у Другом светском рату, кои нису онда завршили, сада се настављају. Па, како да објасниш да тај Ердоган е пријател danas sa ljudima ko što su Makedonija, Srbija, Republika Srpska. Kako da objasniš? Daj meni objašnjenje. Da je on veći prijatelj nama nego što je sad muslimanskom stanovništvu u Bosni. Hajde objasni meni da ja razumem. Znači, to su procesi koji ljudi ne mogu da vide. To su procesi koji ljudi ne mogu da shvate. Tako i ovi procesi koji se sad dešavaju. Često su ovi procesi izlazili van kontrole i dolazili do velikog stradanja stanovništva. Znači, Evropi zbog ekonomske nesigurnosti... Петрушич, кога тие процеси ќе излезат надвор од контрола, тоа е Прва, Втора светска војна, така да ве разберам дека секогаш кога тие процеси ќе излезат надвор од контрола се случуваат големи, драматични војни, може нема да биде една... Никад не био ни Први светски, ни Други светски рат. Био е Први европски рат и Други европски рат. Nikad se nije vodilo nešto da je Afrika stradala, da je Latinska Amerika stradala, da je Indija stradala. Sekoš Evropa. Pa ko je drugi stradao? A zašto Evropa? Pa zato što smo mi imali razvijenu intelektualnu svest da tražimo prava. I svako ko je tražio prava došao na to na što je došao. Vidite дека после Олимпијски игри 2024 година во Париз, novi svet počinje da na sasvim drugačiji način funkcioniše. I mora da funkcioniše. Pa njima je simbolika, kad kažem simbolika, ne njima, ko što je ovde simbolika u ovom ratu. Vi vidite ovde sve simbolika u ovom ratu. Ovde čak i u zauzimanju teritorija. Nemate nikakve euforije. Nemate priče, imate i mrtvih ljudi, ubijenih i streljanih, tako dalje. Veoma malo informacija može da izađe iz ovog rata gdje je do sada poginulo možda 150-200 hiljada ljudi. Da, mnogo malo informacija. Pa i ne treba da ih imate. To je nova tehnologija. O tome pričam od početka. Šta se dešavalo kod nas? Koliko slika imate iz Vukovara? Koliko slika imate sa Kosova? Koliko slika imate iz Makedonije? Pa na svakog vojnika je bilo 5 novinara. Molim?
Na svakog vojnika u Makedoniji je bilo 5 novinara. Da li sa makedonske i albanske strane nebitno? Ne pričam ja samo o Makedoncima, slušaj. I ovi nesrećnici drugi su isto prošli. Šta, bolje su prošli? Pa na svakog novinara 5 fotografa. Ja sam to pričao 100 puta. Ako Srba na svakog vojnika 10. Bernard Kušnek, Glucksmann, Marko, kogod bi je hteo da dođe, da pljune na nas, da baci kamen, uzimajući na Albance. Slušaj, nemoj da misliš da ja ovde sad pričam samo o jednoj rasi, jednoj veri, jednoj veroispovesti. Evo i nesrećnici danas štrajkuju za 170, stoje ispred vlade i traže za 170 € im je penzija. UČK borcima. Ili OVK, ili TMK, ili nebitno kako se zvali, ili FARC i ostalo. 170 €. Za to su ratovali. A dali su milione maraka oni i njihova deca da se napravi ta država. Kako to da objasniš? Ги имате во книгата. Tako je. A kako to da objasniš? Objasni mi. Kako ti to da objasniš? A ovi ljudi koji su činili zločine, evo mogu da ti odmah dam da pročitaš. Evo. Ovi ljudi koji su činili zločine i predstavljali tu strukturu, evo možda pročitaš šta god hoćeš odatle. Ги има сите. Ovo su sve NATO dokumenta. Vidiš? Sad ću samo da vidiš. Ovo su sve NATO dokumenta koja su od njih uzeta. Vidiš? Ovo su sve NATO dokumenta koja su od njih uzeta i koja su od njih napravljene. I ta NATO dokumenta koja imaš ovde, šta je, ovo su logori i tako dalje, šta je sa tim ljudima? Objasni mi. Тук има многу фотографии. Тук има фотографии и фотографии. Например, она со Чарли Чаплин со знакот на орелот. Evo sad ću da je pokažem. Видите. Evo, može da je vide. Može da je vide. Видите Чарли Чаплин со знакот на орелот. Ево го Еди Рама, еве го Рамуш Харединај. Gledaj sad Ilija Metu. Ево Илир Мета. Gledaj, pogledaj. Ево го доле Стипе Месич. Tako je, pogledaj. Добро, како да го дефинираме ова, знаете? Pa šta ti misliš, zašto niko u Srbiji nije to o tome da priča? Jer recimo ja sam to objavio, video snimak o tome. A 4 godine se svi bore kao navodno Albanci imaju ovo je bio srpski znak koji hvala kad idete i vraćajte mi se kući, braćo, to je bio orlovski znak za Srbe koji su svoje vremena išli u Prvi svjetski rat. Kako da го дефинираме тоа? A ne možda definirate to. Како да дефинираме? Гледате, овде имате вие податоци и податоци, знаете. Слики, фотографии, каде што Ибрахим Ругова е сликан. Не знам, и со Бил Клинтон, и со Џорџ Буш помладот и така натаму. Ali sve je Џо to... Бајден, телохранител на Џо Бајден кој доаѓа тука, кој го чува е Рамуш Харединај, значи кога е сенатор, кој доаѓа во Pa Косово. šta je bilo recimo sa Bojkovom? Evo ja sam ti dao sliku, sećaš se kad smo bili. Pa Ramuš Haradinaj je zadnji bio sa njime. Дилавер Бојко. Tako je, 2 prijatelja koje su potrčala navodno za ubicom, ona su ubicu ispratila. I taj čovek koji je bio ubica, on je otišao u Švajcarsku i bio ubijen. Isto Albanac. I kako to funkcioniše? A 2 najbolja prijatelja od Bojkoja su ga pratila kad su pucali u njega. I oni ga kao jurali 100 metara. Ево го, Абдул Фрашери. Од него велите дека сте изгубиле. Ja sam izgubio rat od Abdel Frešeri. Фрашери. Koji je rođen u Janjini, tako je. To je bio predsjednik komiteta Šiptarsko-Prizrenskog saveza. Албанско, нели, ке нас е... Ne, zvao se Šiptarsko-Prizrenski savez. Nije se zvao Prizrenska liga. Така се викаше. Tako je, ne, slušaj, Šiptarsko-Prizrenski savez. A molim te, evo da jednom znaš, ja se stvarno izvinjavam svim Albancima, da hoću ti da pročitaš šta piše ovdje. Jel ovdje piše Република Šiptarija? Шкиприс, президенти, да. Ček, jel ovdje piše Šiptarija? Да, piše Ček, Škiper. Ček, jesam ja ovo izmislio? Не, така. I oni mene kažnjavaju. Да, па добро, тие го доживаа тоа како наврада, знаете. Ne, izvini, molim. Da, Ja stvarno srpskog vokabula to ja smetam poštujem kako navrada. mnogo prijatelja Albanaca. Nikad ja više nisam izgovorio reč Šiptar. Oni su porasli sa mnom, ja sam živeo sa njima. Ja sam išao u ratu s njima, ja se nikad nisam ogrešio. Jeste prešao Medveđe Bojanovac na granica so... Ali ja se nikad nisam ogrešio od te ljude. I nikad se neću ogrešiti od te ljude. I bio sam na sudu da dokažem svoju nevinost. Ili ja ovo pričam ili priča Ilir Meta? To Ilir Meta evo kaže. Pa dobro, a ko onda zabranjuje zašto ljude dezavuišu? Може само да погледам тука книгата. Тука имаше нели фотографии каде што е Ибрахим Ругова. Evo sad ću da dam fotografije što je Ibrahim Rugova u Americi bio sa 2 predsjednika države. A ovdje su ga uzimali za marginalnu ličnost. Je li to normalno, molim te? Evo Joe Biden so Ramuš Haredinaj. Tako. So Ramuš Haredinaj. Tako, da. Možda vide. Ovие фотографии само вие ги имате, ги објавите ке вас во книгата. Tako je. Vi imate
evo ga Tito sa Enverom Hodžom. Tito Enver Hodža. Tako, sve su tu iste priče bile. Nema tu daleko. Ali šta je tu interesantno? Dok su svi govorili da je Ibrahim Rugova, gledajte sa kime on šeta. On je bio jedan od najmoćnijih ljudi na Kosovu. Bill Clinton i George Bush pomlađe. I to u njihovoj privatnoj rezidenciji. Da, ova ne je Bela Kuke, ova je privatna rezidencija. Tako je. I zamislite sad, a oni su ovdje pričali da je on, a on je bio čovek alfa i omega ovdje, mogao je da uradi šta god hoće. Ibrahim Rugova. Tako je. I on je kreirao politiku dole na Balkanu. I on se zna čiji je i ko je. I svaka mu čast. I muški je to nosio. To što stari ljudi žele da priznaju ili ne žele, Vasko, to je druga priča. Ja stvarno poštujem heroje. I on je za mene heroj za svoj narod šta je radio. Kada može ova knjiga da se najde? Ovo je vtoro izdanje, takav vtoro del. Tako je. Stevan Đurović i Jugoslav Petrušić. Stevan Đurović ga imam snimano sa vaša pomoć, preko 200.000, 300.000 ta emisija gledana. Kada može da se najde? Ona sad izlazi, ubrzo izlazi u prodaju. Tako je, izaći će. U svakom slučaju ti ćeš dobiti primjerak, imat ćeš sve što se tiče ove knjige, moćeš da je objaviš, da daš sve detalje iz nje i tako dalje i tako dalje. Ja sam stvarno rat izgubio protiv Abdel Frešerija, znači čitave te grupe ljudi, ti sam si bio, čak si bio i u Turskoj, sve si ispričao nekoliko puta, ali to je rat koji sam ja vodio. Slušaj, ja se ne ljutim apsolutno na nikoga. Ja nemam tu nekih emocija sada, ja sam jednostavno vodio svoj rat, izgubio ga, ljudi koji su trebali da brane poziciju, da je Ovčara nameštena, da je Srebrenica nameštena, kad kažem nameštena, da nije urađena kako oni prikazuju to i da na Kosovu, da u Batajnici mi nismo dovezli leševe, nego da je sasvim drugačije se desilo, ljudi su slagali iz bezbednostnih struktura ove zemlje, ja to nisam mogao da ispravim više. I mi smo izgubili bitku na tom pravnom putu. Dobro, ona formulacija Toma Fila ne porazi. Što mislite so ta formulacija, so Toma Fila? Toliko je mokna, neko je markantna Toma Fila je 2015. godine napisao knjigu Završna reč. I tu je napisao čovek da stvarno svaka mu čast, napisao da je on cincar, da je on, njegov otac i tako, sva njegova familija potiče od Julija Cezara, odnosno 9. legije i tako dalje i tako dalje. Ja više ne želim da kontestujem to uopšte, slušaj. On je stvarno čovek u pravu i on je imao mnogo veliko srce da bi to sve radio. On je oblikovao Hag, on je sve ljude iz vojske, policije i tako dalje naterao da veruju u njegovo razmišljanje. On je bio savjetnik Slobodanu Miloševiću, nagovorio ga je da tako svedoči za Srebrenicu, da ja navodno budem i tako dalje i tako dalje. Ali njemu svaka čast. Sovjetnik Ivica Dačić i kako ministar za policiju. Ne, Toma Fila je mnogo jači igrač od bilo koga. Ovi su ostali politički učestvovali. Toma Fila je pojak igrač od... Najjači, ne pojak, on je najjači. Zahvaljujući njemu danas mnogi stvari, on kaže za mene je Makedonija otadžbina, Srbija domovina, a rođen sam u Grčkoj. A Pindu planina i Monsko polje za njega je nešto, njegova istorija, njegovih predaka. Jerusalim. Tako je, i tako treba da bude. Ja to poštujem kod njega. Ali isto tako sam se krvavo oborio protiv tog čoveka, da me Piti Gulu ne pobedi Abdel Frešeri. I on me pobedio. I ja zato ne zameram Tomi Fili. Ali je bio čovek dovoljno srčan. Njega sad napadaju za sve i svašta. Ja u suprotnom, sada želim da mu pružim ruku i da kažem, gospodine, vi ste pobedili, imate pravo da vodite i Makedoniju, i Srbiju i tako dalje, vi i vaši sledbenici. I da mi sa vama treba da se udružimo jer ste bili mnogo pametniji od nas i mnogo bolje vidite ovaj svet nego ja što ga vidim. Jer da su mene pratili, oni ljudi koji su ratovali sa mnom, mi ne bi nikad došli u ovu situaciju. I ja nemam problem sa time što je čovek radio. Ja imam problem sa onim drugim ljudima koji ne poštuju njegovu hrabrost, onoga što je on znao da uradi i završi. I ono što je uradio kako za... Ja nemam pravo da imam Srbiju kao otadžbinu, a Francusku kao domovinu. I nemam pravo da budem rođen u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. A on ima sva prava i treba da ima. Zato što je on viši od mene. Zato što su iza njega stali njegovi sunarodnici. Zato što su cincari njega podržali i svaka im čast što je to tako. A moji ljudi koji su trebali za mene da stanu, a znaju šta sam uradio, oni su me svi izdali. I još su priznali, navodno, da smo mi iskopavali neke leševe kako se zove, u Đakovici i dovozili ih, leševe iskopavali. Zamislite ljude koji imaju istoriju 1000-1500 godina, za jednu noć su uzeli kantu fekalija i bacili na jedan narod da navodno počinju Ovčaru, Srebrenicu i Batajnicu. Gde to ima? Ali ima. Evo, dokaza. I ovaj čovjek je to iskoristio, okupirao je, kad kažem okupirao je, ne, ja se pogrešno izražavam, svojim znanjem i umećem sa ljudima
iz svoje branše, znači sa turskim cincarima i katoličkim cincarima, uspeo je u Makedoniji da instalira sistem, uspeo je u Srbiji da pobedi, uspeo je u crkvi da pobedi i uspeo je da nam nadomesti i namesti put i pravac kojim idemo. Možda je to najbolji put. Toši ne kažem ja da sam ja u pravu. To ima ključnu ulogu u te pregovori pomoću Makedonske i Srpska pravoslavna crkva. Bili je jedan od ključnih igrači. Mnogo je veća uloga tih ljudi koji su oko njega. Ne, mnogo je to veća uloga. Nije to baš taka uloga kao što je ljudi vide. Znači mnogo pogolema. Mnogo je veća uloga i mnogo više ljudi je bilo oko njega. I njemu svaka čast na tome. Ne zbog Makedonske crkve. Nema to nikakve veze. Makedonsku crkvu nisu priznali ni Rusi, ni Vasiljanska patrijaršija. Nego je priznala samo Srpska crkva. Сега и Руската црква je ima priznato. Pa, kažem, po onome što sam ja tad pratio. Ali i to je najmanje bitno. On se stvarno, čovjek je radio mnogo velike stvari, on i njegov otac, da bi stigli do toga. Sad, da li to meni prija? Петруш, врската на Романија, на Балканот, врската на Романија врз албанското прашање, вие тамо дел на тоа имате во таа нова книга, во тоа второ продолжение на таа нова книга, останува енигма во Македонија. Тоа сакам уште да го одговориме за Реджеп Тајип Ердоган и да можеме ова веќе карта коначно да ја објасни. I Kosovo, i Makedonija, veći deo ljudi iz Rumunije, koji su Arumuni, odnosno poreklom Cincari, su imali upliv u tome. I vo UČK, i vo Kuštrini. Ne, daleko od toga. Oni se nisu bavili terorističkim akcijama, oni za to koriste sasvim druge grupacije. Nisu oni koristili uopšte, to su druge grupacije, koji kod nas, što su za vreme ratnog stanja slali druge grupacije za rat u Vukovaru, u Bosni i tako dalje, neke, kako ih zovu. Tije se mozokot. Tako je. Ljudi su sa mozgom, oni znaju da se bave sasvim drugim stvarima, oni se sarađuju sa ljudima na mnogo višem nivou, njih ne treba stavljati u taj koš, većinu tih ljudi. Oni su zaostaci Turske imperije. Vi imate u knjizi ovde da su oni na Berlinskom kongresu tražili, evo sad ću da vam pročitam odmah i to iz prve ruke, na Berlinskom kongresu su tražili da budu, znači kad je bilo Osmansko carstvo, mislim to je 2 minuta, ali moram taj istorijski detalj da vam dam. Kaže, Osmansko carstvo, Šiptarski komitet u Janjini i tako dalje, organizacija osnovana u maju 1887. godine, druga, Osmansko carstvo, Odbor albanskog književnog političkog kruga koji se zvao Centralni komitet za zaštitu prava šiptarskog naroda, znači osnovan u Istanbulu. Osmansko carstvo priprema odmah nakon pobjede ruske, srpske, crnogorske vojske u ratu protiv Turske, treći savez koji se zvao Prizrenska liga, broji 60 članova. Znači, jedan je imao 10 članova, drugi je imao 40 članova, treći je imao 60 članova. To su ti 3 komiteta koja su postojala i to ti je bila šiptarska država. Ovo je bila njihova karta. Navodno da su oni živjeli za vreme Turka. Da ih je bilo 10 miliona ne bi mogli da pokriju ovu kartu. Ali i to je nebitno. Pa kad im je to propalo, onda se centralno lično Šiptarskog prizrenskog saveza i tako dalje, Prizrenske lige bio Ali Paša Gusinski, odnosno Ali Paša Šabaganać, poreklom Srbin, od džeda Srbine i babe Srpkinje. Ali on nije bio Srbin. Nego je pripadeno drugoj grupaciji. I tako dalje, učešćima i onda se pojavljuje gospodin Abdel Frešeri, znači jedan ozbiljan književnik koji je pričao grčki, turski i francuski, znači nije znao jednu reč albanskog jezika, jer nije ni postojao albanski jezik tada. Isto sa njegovim bratom Sami Frešerijem, Paško Vasa, koji je bio 10 godina gradonačelnik Libana. 10 godina. Znači ovaj čovjek, Makedonac. 10 godina, znači Cincar, pardon. 10 godina je bio, Makedonac je bio načelnik Libana. Glavni čovjek u Libanu. Veoma malo ljudi poznaje tu činjenično stanje. Znači, to su mnogo velike. I sad prvi zahtev da ostanu autonomsko, oni sad idu memorandum Šiptarskog prizrenskog saveza, takozvane Prizrenske lige, koje su od velikih sila tražili priznanje nacionalnog identiteta Albanaca ili autonomiju delova Osmanskog vilajeta naseljenih Albanaca unutar Osmanskog carstva. Prvi zahtev da ostanu u Otomanskom carstvu kao muslimani. Drugi zahtev da budu deo protektorata Velike Britanije. Treći zahtev da se priklone Vatikanu. Pa neko je morao da ih primi, čoveče. Tako i danas. Ovo o čemu ja pričam. Вие само, значи, оригиналните имиња. Инаку не ги нарекуваме албанци, нели? Ништо лично против албанците. Чисто како историски факти. Исто користени кој што само ги преведувате нивните оригинални имиња на организациите. Исто кој ми што смо
ništa ti nesrećnici ljudi, Albanci su isto koji mi, korišćeni za... Kako topovsko meso. Isto je kako i nije. Pa ne samo to, nego kao ljudi koji rade, koji obrađuju zemljište, tako isto koriste i deo Rumuna koji su sad vlasi. Dobro. Koji pričaju kod nas, ali... Slušaj, mnogo su to kompleksne i velike stvari koje izlaze iz okvira, ali sve je to bila priprema ovog o čemu mi danas pričamo. Tako je. 3 države mi se mene bitni ovde. Novo što gleda, pre da dojdeme do... Prvo, zašto ги користат Олимпijski игри? После Олимпијадата во Сарајево почна распадот на СФР Југославија. Војната во Украина почнува после Олимпијадата и Олимпijskите игри во Пекинг, каде што Путин нели се среќава со Си Џинпинг. А видите дека после Олимпijski игри во Париз и во Франција почнува инсталација на новото време и на новата Европа и после да ги анализираме овие 3 држави. Ако се то не деси, свет мора да уđe u jednu situaciju koja će ozbiljne sukobe i razmirice voditi između sebe. Ja poznam, koliko mogu da spoznam ovu svetsku politiku i ovo da vidim, odnosno da razumem sve ove stvari o kojima danas govorim i pričam, je takav da, recimo, Kini ne odgovara da Rusija uđe u totalni sukob sa čitavim svetom. Niti Indiji. Ali oni je danas podržavaju da bi oni najviše profitirali. Znači, danas ko ima najviše koristi od ovog rata? Kina i Indija. Tako je. A u isto vreme, Rusija prodaje njihovu robu Americi, odnosno čitavom svetu. Pa kako da dođu odavde? To je znači suština. Ako su im isečeni putevi, ako su im isečeni svi putevi preko mora, gde oni moraju robu da prodaju? Видите, Петрушич, вака ќе гледа човек картата. Значи, само логика нели треба да се употребува кога се гледа одредена карта, нели не треба ни премногу знаење, ни премногу историја, само логика да се гледа. Вы имате Суетскиот канал. Tako je. За Кина да може да донеси стока во Европа, или ќе врти цела Африка, или континентално ќе оди преку Русија, или преку... Не може преку Русија никако. Тоа нема шанса. Значи ќе мора тука не дека преку Индија и така натаму. Не може се Индијом, не може, у рату су. Бидејќи се во војна. Никад у животу не може да иде. Значи мора да оди преку Суетски канал. Тако е. И тука е Саудиска Арабија, Тако е. тука е Египет, тука е Израел, тука е Судан кај што се води војна. Етиопија и Сомалија. Тако. Или их нападају свуда? Секогаш. Јел затворен сад сваки саобраќај? Секогаш. Јел затворен сад саобраќајто? Значи сакате да кажете дека тоа се прави свесно за да се спречи извозот на кинеска стока да стигне во Европа. А коме су дали ту робу? Да ја продаje? На русите. А како Руси данас су главна сила на свету? Ако нема тога? И како су уценили Кину да буде у вези со овим? Ајде да се вратимо сад на Турску, мало што болje познаеме jer je bliže nama. Kako su Tursku ucenili da ona bude ruski saveznik? Kako? Pa u Siriji, kad su uništili Siriju, Liban, Libiju i Irak, Turska je morala da pristane da bude saveznik Rusiji da ne bi propala. Jer su sve te sile teli da okrenu pro njih i te paravojne jedinice koje bi Tursku preko noći zgazile sa Kurdima. Vidjeki se koš Egipet i Turcija pravile problemi. Tako je, normalno. I šta se desilo? Jer preko noći Turska, šta to Zapad ne vidi? Pa ih pustio tek tako, oni su sad pametni ljudi. Сега Израел мислите дека стои, бидејќи ви едно време, знаете... Izrael je jedna zemlja koja služi tim grupacijama ljudi da oni mogu da tu dođu da se odmore, odnosno naprave te najveće planove, zato što se tu nalaze najveća energetska polja njihova i njihovih predaka koji su nekad stvarali ovaj svet. Izrael ima jedno energetsko polje i to energetsko polje ne sme da nestane sad u momentu stvaranja tog novog sveta. Kad bude nastao taj novi svet, nestaće Izrael. On nema potrebe da postoji. Petrušić. Znači, nastankom tog novog sveta za nekih 80 do 100 godina biće sasvim druga situacija vezana čak i za religije, za ponašanje, za ljude, za način njihovog komuniciranja i tako dalje i tako dalje. Ja sam u početku mislio da je ovo sve jedna priča koja ne može da zaživi. Da će sve da se pobuni, da će vera da se pobuni, religije i tako dalje i tako dalje i sve to. Tehnika je danas došla na taj nivo da ona koristi kao motorno gorivo čoveka. Znači, to je moje razmišljenje. Vasko. Znači, ovo nije mišljenje neke grupacije ljudi. Sve ono što sam naučio u životu i sve što znam, danas mi omogućava da ja ovo vidim kao jedan profesionalac. A vidjet ćeš i sam, imat ćemo prilike da odeš u Rusiju, da odeš u Kinu, da odeš u Indiju.
odnosno da se baviš ovim problemima o kojima ja danas pričam, odnosno da odeš u Ameriku i vidjet ćeš, odnosno na Bliski istok i vidjet ćeš da nema promašaja, da nema nekog velikog odstupanja od ideja kako treba ovaj sve da napravi. Od ideja, slušaj, ne odstupanja. Odstupanja će biti sigurno u ovom. Znači ovak, koliko možem da ga razberam. Putin znaje za planot, učestvovao planot, znaje дека после неговата смрт Русија ќе се дели на 6 до 12 дела, но Русија е дел на овој свет. Тако е. Во моментот, најголема добивка од санкциите кон Русија, нафта, нафтени деривати, ембарго и така натаму, блокирана цена или замрзната цена, има Индија, има Кина. Од друга страна, Кина не може да ги носи или да ги прода производите во Америка, тоа мора да го препери. Гледате, само е дошло до размene robe. Апсолутно. Слушај, гледате како светот е врзан, значи ова е суштината на тоа што го разговараме. Тако е, а Европу су намерно довели у систем или колапс, jer Evropa više ne može da izdrži u svom načinu održavanja svog stanovništva na način kako je to bilo organizovano. Znači, njih više ne interesuje da nastave na način na koji su živeli do sada. I što će biti sa Evropa? Pa morat će da ima probleme koje su imali uvek ljudi koji su dolazili do promene tog. Znači, svo to stavno... Ako imаме prva i vtora, kako velite, ne svetska vojna, tuku je evropska vojna, to znači дека повторно конфликтот ќе биде во Европа. И то почна после Париз. Oni u Evropi samo ruše ekonomiju. Ekonomijata. Tako je, ne vojnu bezbednost. I ne sisteme bezbednosti tih država. Oni to razvijaju do neviđenih granica. U istoj meri koji Rusija, koji Amerika, koji sve ostalo. Nego pričamo o ekonomskom životu čoveka. Znači tamo će biti rekomponiranje to ključno. Tako je, tako. Tu će da bude treniranje, odnosno pokazivanje na koji način i kako će društvene zajednice da se oblikuju. Jer tu možete, tu je svet pripremljen da može da prihvati različite ideje, različite svetove, čak i ako se buni, ako ruši i ako strada, to će sve da urade u nekim rukavicama, zatvoreno, a kod nas, kako da ti kažemo, mi smo divlji, još mi hoćemo da se bunimo, tučemo, bijemo, uzimamo oružje. Всушност, ке нас пред време и во Русија дојде социјализмот, кој што требаше да биде според Маркс во Европа, или кај што беа најразвиените. Значи, некои процеси излегоа надвор од контрола, условно речено. Тако, али читава прича се своди на ову идеju. Како ќе таа идеја да заживи? Еден континент. Тако, како ќе таа идеја да заживи? Тоа е јако компликовано. Тоа никој не знае. Не, знам. Не, таман посла. Зна, техника условљава тоа, Васко. Не условљаваш ни ти ни ја, него техника. Добро. Не, jer ta tehnika ti ne da da izađeš iz okvira nečega što ti je potrebno da ti preživiš. Ja ne znam da li me sad ti... Te razbiram se. Znači, a ta tehnika ti ne da ni da imaš hranu, ni vodu, ni da se lečiš, ako nisi deo sistema. Dobro, Silvino, može li nešto da ja prašam? Gledajte, jebe korona, pa posle korona paѓа Trump, doјга Joe Biden, целата групација. Тој конфликт тамо е драматичен што се случува во Америка. Па заминува политичка пензија Ангела Меркел, кој се случува некаде декември. Jel ti misliš da je ona u penziji? Pa dobro. Ne, jel ti misliš da je ona u penziji? Ona se уште нема, како што Кучан не може во Словенија да биде во пензија, веројатно не може ни Ангела Меркел да биде во Германија. Меѓутоа, условно речено, заминува нели од сцената, не е премиер, не е канцеларка и така натаму. И само 2 или 3 месеци после незиното заминување од канцеларската позиција почна војната во Украина. Па сега има избори во Турција. Ај за Трамп и за Меркел, па ќе се вратиме на Турција, на Израел и Египет ни остана неодговорено. Трамп je postavljen od jednog novog društvenog poretka koji je hteo sa Rusijom da napravi savez. To je znači ključno. Znači, ne, taj savez da se napravio, sasvim drugačije bi funkcionisao ovaj svet. Izgubio je Trump i oni su krenuli starim putem. Onim koji su zacrtali odavno. To su ljudi koji su mnogo novca uložili. Da li neko voli Rockefellera, Rothschilda, da li neko voli Sorosa, da li neko voli te ljude. Ti ljudi su mnogo novca Vasko uložili da bi krenuli tim putem, ali ja sam ih video kao destruktore i kao uništavače sveta, ali nije to baš tako, Vasko. Так, ние ги има Рокфелер, мислам дека ги имате Рокфелер со Борка Вучич, со Слободан Милошевич и така Значи целата таа структура. Ali nije ta priča baš takva kao što je mi vidimo. I ja sam bio zaveden mnogim pričama da sve propada, sve su to prevaranti, sve su to ubice, sve su to ljudi, tako dalje, tako dalje. A što se tije luge? Pa ti ljudi, između ostalog, oni su čitav život razvijali ovu društvenu zajednicu. I 50. godina kad su pronašli lekove, vakcine, i kad su pronašli avione i mnoge druge napretke čovečanstva koje ja koristim.
Šta sa time što koristim? To mi odgovara, ne, to mi odgovara. Ono što mi ne odgovara, ja kažem, vi ste prevaranti, lopovi, tako dalje. Ne eksploatirate kapitalisti. Tako je. Ali to ne može da se promeni. I sad je došlo vreme da se mi razračunamo sa svojom savešću, sa svim promašajima, sa svim što smo uradili i imali. Dobro, im priznavate deka se toliko mokni, deka ne možete, ne vije, nego da je cel sistem, nije, ko se gi gledame, srpskite... Pustimo mi nas. Mi smo stalno bili ti ljudi koji su mislili da od nas svet zavisi. A nikad nismo mislili o deci. Ne možda da shvatimo da je došlo to novo vreme revolucije. Mi smo trebali da se borimo 90. godina protiv toga i da to zaustavimo. Ma gledajte, Petrović, te sada kontrola. Te imate Facebook. Znači, Facebook je prethodnica na korona, pa doma, pa online, pa sedenje, pa komuniciranje. Prethodno se izlegolovo kafana ili se izlegolovo kafić, pa ste prakele 2026. godine sve je novo. 2026. Tako je, nova tehnologija, novi način, nova komunikacija. Se oseka to vozdu. Nemate više komunikaciju ni sa telefonom, čak sa institucijama, nego sve morate da radite mailom. Sve morate da radite prepiskom preko vaših aparata, sve ćete morate da imate na satu da plaćate. Nema novca. Od 1. januara 2027. godine Zapad nema novca. Znači, nema ga. Ovi luge koje nema da se prilagodat, postarite luge, pa i drugi pomladite koji se neobrazovani, koji nema da može da se prilagodat na to. Njima daju da oni prežive u svojim minimalnim uslovima. Oni mogu da žive još nekih 10 godina, ti stari ljudi. Gotovo, novi svet je kreiran. I oni su ostavili vreme za te stare ljudi, nisu ni njih uništili. Oni su ostavili, slušaj, sve to. Oni su napravili. Problem je sada kako mi da se snađemo i na koji način i gde, koga, gde da smestimo, odnosno kako da našu decu vaspitavamo kad će nestati škole. A Petrušić, pe koroната ги напаѓаше старите. Kažem ti, kad spomeneš koronu, ljudi odmah idu na pro i kontra. Tako je, nema... Ne možete racionalno da go shvatate. Znam, ali ja ti opet kažem, način današnjeg konverzacije s ljudima je veoma opasan. Ko da držiš pušku, Vasko. Apsolutno. Ljudi u tom smislu idu na sasvim drugu stranu. Nakrveni se, znajte. Mnogo je muke. To je jedna negativna energija, jedna emocija. A šta ti misliš, zašto je ta negativna energija? Pa zato što je počela ekonomija da pada, zato što ljudi nemaju od čega da žive, zato što gledaju mnogo lepih stvari, zato što svaki dan vide nekog čoveka koji ima mnogo luksuzna kola, ne radi ništa u sistemu, ima mnogo para i oni kažu ću ja tako da živim. I odmah traže grešku u svakome. Ne žele ništa da urade da bi mogli u tom sistemu da funkcionišu. Ko nama daje primjer da funkcionišemo? Pa najgore vrste ljudi danas najviše zarađuju para. Ko ide danas u politiku? Ko je siromašan u politici? Ko je bio? Pusti Balkan. Pusti Balkan. Pričam u svetu. Ko je siromašan u policiji? Nikoj. Ko je siromašan u tajnim službama? Nikoj. Ko je siromašan u vojsci? Nema. Pa evo Sretka Kovača, jednog generala koji je bio načelnik kontraobaveštajne službe, odnosno današnjeg vojnog bezbednosti. On ima 1200 metara kuću na Dedinju. Pa vikate 900 milijardi dolari imotna vojska, na policija, čitav sistem je imao, sistem, operativni sistem. Ama to je stanova negde, nekoj go prodava. Posle raspadat na Sovjetski sojuz, nekoj gi prodaval tije raketi, pa samo u Moldova treba... A gde su stanovi od vojske? Ja pričam o čitavom sistemu koji je ona stvorila. Ne radi se samo o tome, nego i stanovima, i kućama, i zgradama, i kasarnama, i tako dalje. To treba neko da izgradi. Vasko. To su milioni kvadratnih metara koje smo mi imali, Vasko. Pa nisu nije, vo Rusija, vo Polska, vo... Jeste, i to je sve propalo odjedan put. Pa ko je ulagao u to 50 godina i to večeras gumicom izbrišeš? Molim? Koji go zema toa otko propadne na te državi? To je ključno to prašenje. Isti oni ljudi koji danas vode sve ovo i na koji način to hoće da prekomponuju, ali ko je za njih opasan? Pa Evropa, zašto? Mnogo filozofiramo, Vasko. A mi nemamo više šta da pružimo, mi smo postali istrošeni, kako da ti kažem, a ove drugi narodi, ova sirotinja koja dolazi kod nas sad, ona je spremna na život i na smrt, ona je spremna da radi džabe. Tako je. Pa Kad im se gleda doćete deka se podgotvini, da uspeat, vidiki to za njih je život. Ali i mi smo taki, Behme pred 100 godina. Ali i mi smo taki... Ili pred 50 godina. Tako je, pred 100 godina, tako je. I mi smo pred 100 godina išli... To što nije Behme pred 100 godina, to se ti. Tako je. Ali ljudi su shvatili da smo mi počeli previše da filozofiramo. Pa kako da našite u Amerika? Jedan mesec patuva so brodovi koji u Atlantski okean može da potonat, može da ne potonat. Kako patuva do Australije? 2 meseci do Australije. A koliko danas putuju? Kako pato to je od Pakistan? Pa normalno preko
Sredozemno more, polake sudavат od Libija deka stignat do Italije i tako Ali sve je danas tako. Ako ne budemo shvatili na koji način i kako sve ovo funkcioniše, i ako ne budemo Se ne pregazi vremето. ako ne budemo omogućili deci jednu adekvatnu školske ustanove, da oni sada mogu kroz najnoviju tehniku i tehnologiju za 6 mjeseci do godinu dana da zarađuju za sebe, čak i deca od 10, 11, 12, 15 godina. Mi smo nadrljali, Vasko. Osudit ćemo naše mlade generacije da ne mogu da uspeju u životu. Samo sa ovom novom strukturom, novom tehnologijom i novim načinom života treba dati mladima, odnosno ljudima, mogućnost da oni mogu da se snađu u ovom svetu. Treba ih edukovati za ovaj novi sistem. Jer na našim teritorijama se rađuju mnogo pametna deca koji se rađuju u Indiji, u Kini, i ovi su shvatili. I samo u to ulažu. Dobro, Petrušić, spomnавте руска емиграција. И дека таа руска емиграција мокне и во Европа, но мокне и во Америка. Tako je. Руската емиграција работи против Путин или како таа поранешна југословенска емиграција чекаше распад на СФРЈ, па Туđman и така натаму ги носат на... I ista je priča sad. Ista je priča. Ko je bio Pierre Bregovoa, ko je bio Mitteranov prvi ministar? Ko je izvršio samoubistvo 1995. godine. Ista je priča. Isto je sad u Americi. Većina tih ljudi koji se danas bori protiv ideja Putina su ljudi koji su totalni Rusi, koji u zadnjih 300 godina su Rusi. Isti ljudi su odavde, isti ljudi su iz centralne Evrope, isti ljudi su svuda po svetu. Zašto? Pa zato što je ovo ogromna moć. Ma ovo je ogromna moć. Ne bori se oni da ovo... 13 vremenski zoni se tamo, nema element vo Mendelejevata Ne periodična bore se oni skala protiv kojeg nema. sistema, Vasko. Oni se bore protiv Putina da uzmu vlast. Bogatството. Tako je, ne, da dođu do pozicije da bi mogli da imaju to bogatstvo. Koji to političar danas nema od čega da živi ili njegova familija i tako dalje i tako dalje? Koji je taj čovek koga ti znaš koji se bavio politikom da je danas... Тука се парите? Molim? Jesu tu pare? Ne samo što su tu pare, to je moć sveta ovo što vidiš. Moć, opstanak sveta je ovde, Vasko. Nisu ovde samo pare. Ovde su voda, resursi, žito, sve što vidiš. Za čitav svet. To je 11 puta 5000 km leda, snega, vode, najčistije. Najčistijeg vazduha, svega. Ovo je svet, ne može da ostane bez ovoga. Pogledaj svet. Bez ovoga svet nemamo opstanka. I šta će sad dođe? Putin da to obriše. Molim, uništit će sve svoje. Uništit će Amerikanci sve svoje. Uništit će Japanci sve svoje. Uništit će Evropa sve to. Sad su oni svi budale. I сега кинеската Kina isto zna. и роба преку Русија се носи во Америка. A gde, kako da je prodaje drugačije, objasnim. Па нема. A evo, stavi na kartu, pogledaj kako će sad ta roba... Петрушич, сака да кажете дека во ова година и пол дена, ко се водат... 20 milijardi kubnih metara su potpisali ugovor sa Kinom da im daju gasa. Ako sam dobro pročitao i video. I šta, oni su im dali, to će Kinezi da im plate. Ne, daće im robu, ta roba će da odu u Ameriku i Evropu. И сега, после година и пол дена војна во Украина, овие големи сили кои се во конфликт во врска со Украина, најмногу работат и продават помеѓу себе и прават најголем профит. Tako, i Ukrajinu će da kupe za 2 dinara. I da naprave sve tamo. I sad su je zadužili toliko da ona nikad ne može da vrati ove dugove. A Zelenski potpisuje normalno, jer on mlad čovek u tome. On je tek počeo da, on sad šta god da mu kaže, on će da uradi. Mora da bi preživeo. Добро. I tako su radili kod nas kad je bio rat, seti se. Kad je došao Tuđman, on je sve živo potpisivao, on je dao Hrvatsku na doboš. Велите, Šta je radila Slovenija? Isto. така завршивме емисијата, претходната емисија. Киро Глигоров веќе почна да им станува пречка и дојде атентатот. Да го заплашат и да го елиминират. Нели? На тој начин Da ostrane tumor starih političara. Ne Kira, ne. Svakoga su oterali. Јушченко, Јануковиќ, Тимошченко, значи истото се случува. Парошенко. Iz Makedonije sve Kirove ljudi su oterali iste noći. Staru ekipu koja je bila i svi su otišli u penziju. Па прво мораше да биде пензиониран во наводници Бранко Царенковски, пред да влезат да го сменат со шарена револуција Никола Груевски. Kako misliš, zašto je to tako funkcionisalo? Šta on sad nema ljude, nema prijatelje, pa nije znao da mu se... Така е системот. Tako je. Tako je sistem. Radi se o sistemu i uvek je bio sistem u pitanju, ne čovek. Ja to stalno pričam. Ne može jedan čovek da bude odgovoran za bilo šta, nego čitav sistem. I to su mnogo kompleksni sistemi. Ovo su mnogo ozbiljne stvari o kojima mi danas pričamo i koji će se desiti na našim teritorijama. Ali naše teritorije imaju budućnost zato što ima posla, ali nema više ko da radi. Tako da će nam doći nesreća
na taj način što će nam doći stranci koji će naše zemlje podizati i živjeti s našim ženama. Dobro, Petrušić, Велика Британија и Брекзитот. A? Тие ја гледат разврската во Европа? A zašto Velika Britanija onda se interesuje ko će u Crnoj Gori da vlada? I u Republici Srpskoj? Или ја помага Украина? Ne, čekaj, pitam te zašto se oni mešaju onda ako nisu u Evropi? Aj sad meni ti objasni da ja razumem. Или зошто во Македонија? Учествува во Pa преговори? čekaj, objasni mi šta rade u Makedoniji ako nisu u Evropi? A traže da Makedonija uđe u Evropsku uniju. E sad ti meni daj to da ja razumem. Ja ne mogu da razumem sad, slušaj. Evo ja kad bi razumeo, ja bi ti rekao razumem, ali ne mogu da razumem. Добро, ако вие не разбирате Не, со ја 20 разумем години Не, во не. француски служби или 30 години како ние, Ја затоа и довме да ве прашаме зашто тоа се Ne, случува. ja savršeno. Zašto su Sasovci postali Gurke na Kosovo? Gurki su specijalne jedinice engleske vojske, jedne od najopasnijih pakistanski vojnici koji su sad se nalaze na Kosovu. Molim? САС британската. Ne, Gurke. To je posebna jedinica vojna koja je dole i koja služi samo za razbijanje demonstracije. Šta će oni na Kosovu? Sada. Tako je. Кема демонстрација. Tako je, a oni nisu u Evropi. Što sad interesuje? Добро, во НАТО се. НАТО е на Косово, протекторат и така. Pa ne, slušaj, mnogo su komplikovanije stvari od onih što ljudi vide. I ja sam mislio to sad NATO, pa sad se neko meša. Ove stvari, ali ne mogu ja da kažem da ljudi nisu u pravilu. Ko što ne mogu da kažem da sad Engleska, sad se ona meša šta se dešava na primjer, ambasadorka Crne Gore kaže uhapsite jednog čoveka dole, nekog predsjednika Budve. Primjer ti kaže to je u redu. Zamislite ambasadorka Engleske dođe u Crnoj Gori i kaže uhapsite tog i tog čoveka. Го спакува Мило Ѓукановиќ, британците го спакува Мило Ѓукановиќ. Ne, njega su smenili pa su sad uhapsili jednog drugog, sad druge partije, sad je došao... И сега разговараме со дел од британските структури, дел од американски структури и истите кои пред 10-15 години ни веле дека е добар Мило Ѓукановиќ бидејќи треба да има конфликт со Слободан Милошевиќ, сега викат видите не е одржливо Црна Гора толку долго време да е во конфликт со Србија. И дека затоа Мило Ѓукановиќ треба да биде трнат бидејќи Црна Гора и Србија треба да ги подобра своите односи. Победио je Jakov Milatović. Нивни човек. Ne, to je čovek koji je išao u američku školu, koji je išao u austrijsku školu, koji je išao u ovu bečku, kako se zove, francusku školu, koji je bio u banci evropskoj i tako dalje. Pa sasvim normalno i prirodno da je čovjek koji se 7 godina tamo školovao. Šta misliš, u kom pravcu će on ide? Pa normalno britanski. A za koga će ide njegov zamenik koji je u Japanu završio 7 godina, koji priča perfektno japanski? Pa isti pravec. Pa čekaj, ali ne može drugačije da bude. Slušaj, bilo bi neprirodno. Oni mi kažu zašto je to tako. Pa zato što su ljudi pobedili, oni su se borili da pobede. Ovim uslovima za nacionalni interes Srba više odgovarao Milo Đukanović. Tako je. Sve im dadеше, sve ke popuštaše. Ali on je više odgovarao, tako i u Makedoniji. Mnogi ljudi koji su smenjeni više su odgovarali za makedonski nacionalni interes nego ovi što su sad. Pa sad više Albanci čine ustupaka Makedoncima nego Albancima. Ovi koji su na vlasti, slušaj. I tako dalje. Tako i u Srbiji, slušaj. Ne, tako i negde drugo. Tako više ljudi koji su iz Sandžaka, koji su u vlasti u Srbiji, više čine ustupaka Srbiji nego što čine Sandžaklijama. Ali ja to ljudima, kako, slušaj, to su mnogo velike igre u pitanju i mnogo velike stvari. Ja ве разбирам. Мислам дека публиката ве разбира. Немате потреба да имате чувство дека не ве разбира. Значи, ова е системот. Ние сега го покажавме системот. Системот почнува од Канада, Америка, преку Европа, Русија, делови на Кина, Австралија и Јапонија. Јапан, Нови Зеланд и читав Блиски исток. Не, читав Блиски исток. Тако е. Што се случи ова со Саудиска Арабија, гледате? Саудиска Арабија... Каде е конфликтот со Америка, например, околу нафтата, производство, контингенти? Нема конфликта, Буш и ту био еден од главних унутра. Џорџ Буш. Тако е, слушай. Ja sam 100 puta o tome pričao. On je stvorio Saudijsko, njegov otac, stvari, pardon. Ja sam se time ozbiljno bavio. Kako velite su? Pa sve kompanije koje su unutra, to su od familije Bush. Pa to je ozbiljna priča. Oni su od tradicionalista postali modernisti. Od Kamili? Jeste, ali danas imaju televiziju koja je veštačka inteligencija koja vodi. Televizija. Tako je, tako će i Kina da bude. Tako će Indija. Ljudi samo ne znaju da shvate da danas tehnologija vaš razvoj definiše, ne više vaše iskustvo od 1000 ili 2000 godina. Ja sam го snimal James Baker, koji беше државен секретар на Соединетите американски држави и која напушта таа функција па Лорен Сигел Брегенели како заменик државен секретар да доаѓа за да биде шеф на изборен штаб на Џорџ Буш
Поставите на прашањето зашто тоа го направивте, така бара од мене. Значи тоа нафтено тексашко лоби, Саудиска Арабија, тоа барало од него. А šta nam je sa bogatstvom Rusije? Šta će da bude? Putin ne može živi 100 godina. Таа диаспора чека. Dogovaraju se. Neki se dogovaraju već. Со Путин? Tako je, normalno. Како Елцин што замина, sve u životu se menja. I sve će se promeniti. Uopšte je nebitno u kojoj državi, na koji način i kako. Šta je najbitnije u svemu ovome? Da sve ove države o kojima mi večeras pričamo učestvuju u tome da niko ne sme da pritisne obarača. Петушич. Slušaj, da ne sme da pritisne ono crveno dugme. Значи, тоа значи дека мора секој секого да контролира. Ako dođe do nečega, onda će Severna Koreja na Japan da izbaci prvu. Бомба. Ne prvu, ne atomsku. Jednu ozbiljnu bombu gde se reći atomska. Amerika će njih da tuče. Северна Кореја. Tako je. Rusija će tući Poljsku, da bi to počelo kako treba. Полска доле. Kina će na Tajvan. I Pakistan će na Indiju. Ali ne bombama kako vi mislite i ljudi kako mislite. To će biti razorne, ozbiljne bombe i tako dalje. Ići će nekoliko bombi će ići na Evropu i tako dalje. Evropa njima. Seriozne te konflikti. Tako, ali taj konflikt će opet imati neku vrstu kontrole. Ako dođe do totalnog fijaska svega ovoga što smo mi sad pričali, ko preživi pričat će, Vasko. I to je kraj emisije. Имам уште неколку прашања за крај на емисијата, иако разговараме веќе 1 сат и 1 минута, имам уште неколку прашања. Индија ми е клучна, значи ја вртевме цело време. Гледате, во сите некои анализи Индија сметат ке биде држава на 21 век и имаме Етиопија тука, односно Нигерија, се извинувам, која е повеќе од 10 милиони. Индија моментално je osnovala državne škole gde je uzela sve pametnu decu koja školuje da se školuju kao inženjeri elektronike. Odnosno za taj novi tehnološki razvoj. Indija. Ko gledat procesot? Taj tehnološki razvoj ni Kina ne može da dostigne. Znači ona 2030. godine će biti lider koji je danas Kina. Индија. Tako je. Петушич, може ли една работа, прашам да ми баси чисто сам. Гледате, Америка има една граѓанска војна околу правата на црнците и тој конфликт го решава со доаѓање на црнец на чело на Соединетите американски држави. Так. Индија е диамантот во круната на Велика Британија, сега има Индус кој е на чело или премиер на британската влада. А овој што е премиер на шкотската влада е пакистанец нешто или така слично, гледа, кој се бори за независност на Шкотска. Тие работи не можам да ги... Дали секој конфликт мора да заврши на таков начин што ќе се помират условно речено, да речеме, Албанија за дојде на чело на српска држава, кој што доаѓа, да речеме, не знам. Nekada više taj čovjek učini za tu zemlju nego ovi drugi. Zato što se prodaju, zato što ga kupe. Така се решават конфликтите? Tako, gledaj. Pakistan je oružje dobio od Indije. Да, и сега има нуклеарна бомба. Pakistan dobio oružje od Kine. I Kina je bila u ratu sa Indijom. Imali su ozbiljne gubitke. Jedni i drugi, ali ozbiljne ratove su. Himala i Tibet. I ne postoji veća netrpeljivost od Indije i Kine. Zbog ovoga o čemu ja sad pričam. A Pakistan je udarna pesnica protiv ovoga. Za to vreme Indija pomaže Tajvan. I sve živo radi da Kini nanese bilo kakve gubitke. Za to vreme Indija kupuje 3 puta više naoružanja od Kine. Od Rusije. Od Rusije. Tako je. I učestvuju u svim mogućim akcijama da bude sa Rusijom zajedno. Znači, Indija je 10 puta bliže i manje pretenzije ima prema Rusiji. Kini trebaju teritorije Rusije. Kina će postati ozbiljan neprijatelj Rusije. Kad bi došlo do konflikta i ostalo, ona bi odmah zagrabila ozbiljan deo. Ima ozbiljne pretenzije da Japan, ne dozvoli mu da on napreduje jer je Kina bila pod Japanom 10 vekova. Ima ozbiljnu mržnju prema Japanu. I kad bi počeli da se razvijaju ti događaji o čemu mi pričamo ovo po svetu, preko 400 konflikata bi se javilo preko noći. Svako bi hteo nešto da uzme. 400 konflikti. Tako, pa Grčka bi odmah napala za Kipar, Turska Grčku, Grčka Tursku, Bugarska Grčku, Srbiju, Srbija, šta ja znam, Makedoniju i tako dalje. Nema ko ne bi nešto tražio istorijski. Sad kad bi mi došli da se razračunavamo. Mi sad kad bi uzeli da se razračunavamo ovdje u svetu, pa to svako bi kamenom gađao, Vasko, tu nema ko koga ne bi mrzeo i ko koga ne bi gađao i šta ne bi. Na sreću,
svega toga je ova tehnologija koja ne dozvoljava, jer oni ti samo isključe. Oni ti isključe da nemaš ni mobile, da nemaš ništa, ni banke. Ništa. Molim? Nemaš ništa. A šta možda imaš ako ti sve to sruše i unište? Ništa. I šta ćeš da radiš? Znate, imaš jedna analiza, kaže velеше daleki su potrebi atomska bomba. Bila pomiju komandata, davanja komanda i stiskanje na kopčutu. Ima luge. I vo toj sinđer na luge barem trojica može da bidat kupeni. Tako je. Tako što vi neste sigurni ako dajete komanda da ta komanda ke završi dole. I čitava ova priča o kojoj mi sad razgovaramo se svodi na to kako mi da što bolje se pripremimo za to novo doba. Na koji način i kako pripremiti populaciju stariju, pa onda ovu manje stariju, pa onda pripremiti te edukovane ljude koji sad treba da shvate da oni moraju da se edukuju na ovaj novi informativni sistem koji postoji, da bi pripremili našu decu, da naša deca mogu u taj sistem da uđu. Jer mi imamo jako pametnu decu. I ta deca bi mogla za nekih 100, 150 godina ili 50 godina, nebitno u kom periodu, da postanu novi naučnici, doktori, možda i da vladaju mnogim granama u svetu. Dobro, Petrušić, Indija je stavena vo treta grupa. Indija, Indonezija, Tajland, Malezija i tako natamo. Znači to cirka nekada preko 2 milijarde bez Kina, preko 2 milijarde uloge. Zašto je Indija vo treta grupa i koji treba da je kontrolira ta treta grupa? Treću grupu je stavljaju iz jednog prostog razloga da bi ona mogla da pomaže ovom razvoju ovde. Jer ako nemate nju i njenu tehnološki razvoj, u narednih 20 godina ne može da stvorite veštačku inteligenciju. Ona treba da proizvodi aparate za veštačku inteligenciju džabe. Ko što je Kina nekad. Sad je Kina postala skupa jer je narod naučio da živi. Sredna klasa se formira. Tako je, sve je kraj priče. U Indiji imate radne snage džabe. Petata kasta, četvrta kasta. Četvrta, treća, nebitno imate džabe to da napravite. Trebate to sve da podelite po svetu. Ko će da napravi sve to džabe? Vas ko da plati? Ko? U Evropi? Da platiš radnika, je li tako? Da ga u Makedoniji platiš, Srbiji ili nebitno gde? Skapo je to. Skupo sve to košta u odnosu na ovo. Ovo je jedina zemlja koja možda isfabrikuje sve što je potrebno čitavom svetu. I sad dođe me. Ali ne samo da izvini, ja sam tu pogrešio. Zato što ima mogućnost sa ljudima koji znaju to da vode. Ne radi se samo o fabrikovanju. Ne, izvini, molite. Ja sam tu, nisam dovršio sve kako treba. Znači, oni imaju tehničku i inovacijonu mogućnost da to naprave. Znači, ne radi se samo o radnoj snagi. Ima Indonezija, imaju mnoge druge zemlje. A Indija ima, tako, Indija i Pakistan, ne samo Indija. Znači, te dve zemlje mogu da naprave tu inovacijonu tehnologiju i tehniku koja treba do 2040. godine da zaživi svuda u svetu. I ona tu treba da ima primat. Zato i stavljaju jednu od trećih kategorija da ona mora da služi tom sistemu. Vidite, tije nastanut od Britanskата imperija istočen Pakistan i zapaden, od koji neli podosna istočen Pakistan stanува Bangladeš i така натам drža 100 i kusur milioni žitelji, Pakistan, Indije, така натам konflikti, така. Vidite, pomegu двете интервјуи 4 години, 1 месец се случува Афганистан, kada što stanува masovno sofisticirano amerikansko oružje. Gledajte, Pakistan, odnosno Afganistan koji graniči sa site. Pogledaj gde je Afganistan. Tako je. Pogledaj gde je. Pakistan, Indija. I evo zašto je on trebao Rusiji. Da bi upravo došao do Indije. Evo ti pogledaj. Afganistan je upravo bio potreban, pa su oni to presekli, ovaj deo ovde sa Pakistanom. Na Rusiji to što vreme na Sovjetski sojuz. Tako je. Zato im je trebalo da oni budu tu i da ne bi Kina uticala na to da bi oni mogli odatle da imaju resurse i da prave sve to što treba. To je sve bilo strateški još davno pripremljeno. Njima nije trebao nikakav rat sa Afganistanom, Rusima. Niti da oni izgube rat. Im trebaše samo kontrola. Tako je, i tu su tada mogli da ga sravne sa zemljom. Сега со талибаните, американците имат и понатаму контрола. I onda su oni isekli sa Pakistanom kompletno Afganistan i Indiju. I sad Indija nema tu vezu koju treba da ima sa Rusijom. Jer ona da je imala čak i sa Tadžikistanom i tu su napravili ozbiljne. Zato je tu došlo do ozbiljnih ratnih sukoba. Projekti od Indija da se stigne do Severno more. Kirgistan, Tadžikistan, sve ovaj deo sa Kinom, Kina i Pakistan su svojski blokirali Rusiju ovde. Pa je onda Rusija sad napravila problem Kini, pa je onda napravila Turskoj Rusija problem i tako dalje. Ona je morala da se snađe. Iran je stao uz Rusiju iz istih razloga, da je ne bi srušili. Ovo su ovde sad igre. Tuka je igrata. Tako je, ozbiljne igre sa Rusijom. Sve što dodiruje. Ali ovi da bi se obezbedili, da bi mogli da preživi Evropa, ona je sa ove strane morala da napadne Rusiju. Ova je postala mnogo moćna, mnogo snažna. Sve živo je imala, sve je držala u Rusiji, čak i ekonomiju Evrope.
Pa preko 50, preko 60%, Ne zbog toga, gledaj kako je to bogatstvo. Ruski surovini. Pasko, ovo nije bogatstvo. Ovo je bogatstvo u hrani, u resursima, u vodi. Ljudi ne shvataju kako je to bogatstvo. Ne mogu ni da zamisle kolika je Rusija. Ja kad sam bio dete u školi, palcem smo merili koliko je velika. Vasko, ja se dalje sećam toga, shvataš me. Ti kad staneš ispred table, ja sam rekao, pa ovako smo palcem merili koliko je velika Rusija. Petrušić, od segašnja vremenska distanca, arapskata prolet, koja je beš ulogata na arapskata prolet? Arapsko proljeće je služilo da se zaštiti Izrael. Da se zaštiti. Tako je. On je morao da bude zaštićen zato što je Irak i Libija svesrdno su htjeli da pomognu Siriji, a Turska da iskoristi to i da napravi ozbiljne probleme tada, svojevremeno protiv Izraela. I to da pomognu Palestincima, normalno. Da Palestinci nastave, zato je zid i napravljen pre toga i morali su se zaštiti Izraelci. Ne Izraelci koji Izrael. Slušaj, ne radi se ovdje o Izraelu. Mnogo je kompleksnije to, radilo se o verskim obeležjima, jer kad bi pao Jerusalim u ruke muslimana, svet bi sasvim drugačije izgledao. Ne kad bi pao zato što su oni ekstremisti i tako dalje, nego bi počelo na drugačiji način to da se dešavaju stvari u svetu. Vidite, deka to ne samo svetilište, tuku energetsko pole, znajete, na novi od svet, to neke davate sasvim druga dimenzija. Tako je, promenilo bi se u drugim dimenzijama. Oni su procenili, pričam ljudi, ovi iz Senke ili vladari, nazovi kako god, su procenili da moraju Sadama da skinu i da svrgnu sa vlasti, odnosno Gadafija. Jer su postali nekontrolisani za bilo koga. A imali su ozbiljnu moć. Vojnu, pričam ti o vojnoj moći. U toj vojnoj moći su posle morali da napadnu Siriju, koja je isto tako počela ozbiljno da priprema izvesne grupacije koje treba da napadnu Izrael. A sve u dogovoru sa Turskom. Pa ti je prijatelji? Ne radi se samo o neprijateljima, radilo se o preuzimanju izraelske teritorije, odnosno dominaciji nad njom. Vi kontrolišete bukvalno jedan deo sveta, jer najviše Jevreje, odnosno Izraelaca, nazovite i kako god hoćete, danas su najbogatiji ljudi u svetu i oni drže najveći deo resursa, odnosno najveći deo tih vojnih, tehnoloških resursa sa tim firmama. Sad pustimo mi resurse ekonomske. Ekonomski nisu toliko bitni koliko su bitni ovi resursi o kojima ja pričam. Koji ih drži, da? Pa resursi u tom tehnološkom smislu, kako bezbednostnom, tako i ovom smislu oko upravljanja aviona, brodova, uopšte bilo čega što služi ljudima da bi oni mogli da funkcionišu brzo, da se kreću i tako dalje i tako dalje. Samim činom uništenja toga vi bi doveli svet u praistoriju, odnosno doveli bi ga možda do pitanja samouništenja. I dan danas se postavlja to pitanje da li će doći do toga, pošto ove dve grupacije krvavo bore između sebe. Odnosno, pokušavaju da nađu, sad mi njih zovemo Sefaradi i Aškenazi, oni mogu da se zovu kako god hoćeš, nije samo to u pitanju, to što ti kažeš, ima još mnogo drugih i dubljih stvari vezanih za pojmove tih grupacija ljudi koji to vode, ali to nije vreme sada da pričamo o tome. Te grupacije, mi smo naveli samo dve. Ima mnogo. Tako ih. I ovo pitanje ovoga što pričamo se direktno tiče bezbednosti naših familija, nas, ljudi, opstanka naših teritorija, načina života i svega onoga što mi radimo. Ovo se Petrušić, može još jedan pašta. Imaš jedna analiza na pripadnik na klan od Kennedy, koga počnuva ta sirijska vojna ili ruskata intervencija vo sirijski od konflikt, kaže ovdje deka trebalo da se spreči, da se napravi, da ne bude formiran toj šiitski zid koji počnuva tamo od Liban, pa odi preko Sirija i završio su Iran, koji go deli bliski od istok na dva dela. Kaj što gasta od Katar, prirodni gas ne može da stigne u Evropa. Sve upravo ovim sistemom se to uništava. Kao i ovo što je trebalo da bude u Rusiji sa Berlinskim zidom. Oni nisu rušili sve sisteme, nisu pravili Evropsku uniju. Ja sam u početku mislio da će oni to sve raditi. Ko što se zid pravio prema Meksiku, Meksiko treba da bude 51. država ovde. Kompletno do ovde treba Amerika da dođe. Gledaj, do ovde, Vasko. Gotovo je to. To su neke gotove stvari. Ja sam mislio da te granice koje mi imamo, ko što sam mislio da granice koje mi treba da imamo i da imamo ih u glavi, oni ih brišu, Vasko, na mnogo većem nivou. Ali čime?
Postavljanjem ultimatuma toga da mi ne možemo da funkcionišemo bez onoga što su nama postavili. U početku su se oni borili s nama vojnim sredstvima, silama, rušili, napadali, bombardovali, koristili ljude, tehniku, tehnologiju, u čemu sam ja učestvovao. Danas, oni to rade drugim sredstvima, Vasko. Do Petruš, se izvinu. Zašto ruskoto pravoslavije ima takvi bliski relaciji so šiitski od islam vo Iran? Od kade, od bilike vijest, ste bili i u arapski, u muslimanske državi, važite za ekspert v odnosu na tije prašanje. Odakle rusko pravoslavlje ima tako bliske relacije sa Iranom, sa šiitskim islamom i tako? Iran nikad nije bio promuslimanski orijentisan, oni su nacionalisti. I oni nisu bili muslimani, oni su po silom prilika postali muslimani. Oni ne razmišljaju tako. Oni liče na proevropski narod, oni se sasvim drugačije oblače, ponašaju i tako dalje i tako dalje. Njih su muslimani samo zaveli i kontrolišu i to samo 10% muslimani, znači 90% Iranaca misli koji Evropljani. Oni su bili slobodni za vreme Šah Reza Paklavije. Homeini je sa francuske strane doveden tamo i slomio Šah Reza Paklavija i vraćen u praistoriju Iran. Iran je, možda bi danas bio jedna od prvih zemlji u svetu po svojoj produkciji, po svojoj tehnici i tako dalje. On je bio jako vezan za Izrael. I onda je bio vraćen u marginu sa dolaskom Šah Reza Paklavija, sa dolaskom Homeinija. I onda su sve živo uništili, pobili, sve što je bilo napreto. Ti prelazi su veoma opasni u društvu. Tako se i nama desilo raspadom Jugoslavije. Na hiljade, milione ljudi je raseljeno, oteto, ubijeno, napravljeno. I danas kogod hoće izađe, samo uperi prst u tebe i kaže ti si izdajnik. Šta da radiš ti? Samo kaže ti si izdajnik. I poklopi 10 novina tebi, ti više ne postojiš, Vasko. Izbrisan si, gotovo. 250 novinara je bilo na konferenciji Gorana Matića kad su rekli da sam hteo da ubijem Slobodana Miloševića i da postoji grupa Pauk. 250 novinara, od toga 150 stranih novinara. Sve je lažov da lažova. I danes na всеки интервју прашуваат дали сакате да го убиевте Слободан Милошевич. I sve je prevara. Sve, nikad me niko nije pitao koliko ni tebe. I sad zamisli 250, kako ti to da objasniš? I da to traje 33 godine. 23 godine, pardon. Kako da objasniš, objasnim. Kako ti da objasniš da je Jugoslav Ćosić, Vučićević, njih 50 učestvovalo u svemu tome, a pri tome 26. novembra 1999. godine u novinama Politika je stojalo zašto sam optužen. Da sam optužen za špionažu, za ubistvo 2 Albanca iz Iznuta. Kako ti da objasniš, molim te, to da oni 24 godine u čitavom svetu lažu? 250 novinara. Je li imaš ti kako objašnjenje? Nemam. I сега сте ослободени од сите обвинувања. Ja sam oslobođen od svih, ali... Слободен човек. Ne, i dalje, kad god dođem na televiziju, Marić prvo, moj prijatelj, najbolji to ponovi. Слободан Милошевич, Паук, Пајак. I kako ti da objasniš to? Čekaj, objasni meni da ja razumem, ja sam pokušao to Marića da pitam, ali on je moj drug, ja to njemu dozvoljavam. Slušaj, on je moj drug. Ali kad kaže moj drug, ne moj drug u smislu toga, ljudi ga ne... On je svaki put kad je trebao da me ponizi, on me ponizio. I ja znam za koga on radi. On radi za istu grupu ljudi za koju treba da radi. I on mi ne smeta, on se bori za svoje ciljeve. Meni ne smetaju ljudi, Vasko. Много чудно, гледате, говорите за албанците, велите, па тие добија војна. Говорите за Томофила, велите, јас него мрзам, тој го направи тоа што. А како би ga mrzeo kad je čovjek rekao istinu i izašao grudima i rekao ja sam cicar? Говорите за Марич, велите, тој работи за тие луѓе. Zato što sam profesionalac, Vasko. Kako ja mogu da te mrzim što se boriš za svoje ciljeve i što voliš svoje ciljeve? Kako ja da te mrzim ako si ti pametniji od mene, bolji i napraviš tvoje društvo bolje od mene? Kako da te mrzim ako imaš veći prosperitet od mene? Kako da te mrzim ako tvoja deca, žena i svi ostali 10 puta više uložio si da oni budu veliki da vode ovaj svet? Zašto bi te ja mrzeo, Vasko? Čekaj, zašto? Ja ne gledam zašto bi... Ne, pričam zašto bi ja mrzeo. Ja sam ratovao s Ramušom, stvarno sam ratovao. Haridinaj. I sa Naserom, i sa mnogima. Ali ja ne mogu da mrzim čoveka koji je bio hrabar, koji zna da se snađe, koji je smeo da uloži, pa je on isto rizikovao kao ja. Ja ne mogu njega da mrzim, ja mogu da se borim protiv njega, Vasko. Znači, to su strašno velike razlike. Ja mogu da mrzim kurve rata koje ja zovem, koji su profitirali na tome da teraju decu, da se ubijaju, ginu, da lažu narod, varaju i tako dalje, da bi profitirali.
Ja ne mogu da mrzim ljude koji su stvarno uložili sebe, sad je nebitno u šta je ko uložio. Gospodin Toma File uložio sebe, Burazo, i rizikovao svoju glavu da bi sve to uradio, to što su njemu ljudi verovali. Pa to je problem budala koji su hteli da mu veruju to što je radio. Ali on je uspeo da stigne do svog cilja. On je uspeo od Ohrida da napravi prestonicu za šta je tražio. Od Klimenta i Nauma da napravi nekog, od Ćirila i Metodija koji nemaju veze sa srpskim narodom ili makedonskim, nazovi kako god hoćeš. Oni nemaju veze bre sa time, oni su pričali ljudi grčko-turski jezik koji ovi što ti pričam, Abdel Frešeri i ova ekipa, kakve oni veze imaju sa Albancima. Wilhelm od Vida koji je postao princ, kakve on veze ima sa Albancima. Za 75.000 zlatnika je pristao da bude princ 6 meseci i umro u Moldaviji. I znaš koliko ljudi iz Rumunije sad, oni više vole Albaniju nego leba da jedu. A kako to da objasniš? Tako. Pa tako što su Turci kad su se povukli, jedino su Turci bili u Skoplju 500 godina. Tako je. Znaš, oni su u Srbiji bili samo 250 godina. Ali, kako da ti kažem, ti si vidio, ti si bio i kod Tayyip Erdogan. Ja nisam neprijatelj sa njime, ali sam ga napadao iz svog oružja dok sam ratovao protiv njega. Za sve pare sam ga napadao. Ali kad je trebalo da budemo prijatelji, mi smo se pomirili, tako je danas sa Rusijom, koliko puta ratovala Turska i Rusija. Tako je sa mnom, Vasko, ja nemam neprijatelje. Ja imam ljude sa kojima vodim ratove. Kad završim taj rat, ja bih voleo sa gospodinom jednog dana, daće Bog, ako on bude pristao kod tebe da dođemo, gospodin Toma File, ja pružimo ruku i da mi razgovaramo, rat se završio, Vasko. Mi smo vodili ratove dok smo mogli da ih vodimo. Ovo je третата фаза на Југослав Петрушич, која го гледа светот, го анализира и го прифаќа, знаете. Може би најдоброто интервју во ваша или во ова наша комуникација го направивме вечерва во 2 продолжетоци. Да завршиме со Турција и со Ердоган, дали може? Pa možemo, Erdogan je postao, kako da ti kažem, kad kažem moj prijatelj, on je shvatio da je on izmanipulisan za mnoge stvari vezane za sva događanja koje se dešavaju oko njega. Uzimajući za najnovije događaje oko zemljotresa i on i ja znamo odakle, kako i na koji način je to poteklo. Njegovi ljudi, odnosno čitavi ti sistemi koje on danas vodi, sa kojima radi, on jako dobro poznaje ovu situaciju u kojoj mi danas pričamo i jako puno poznaje čitavu ovu situaciju i zato je danas jedan od najvećih prijatelja sa Rusima. Ali isto tako će on sutra promeniti tu politiku i doći na marginu da on uđe, da se svi okovi skinu, odnosno da nema više granica i da uđe u ovaj svet u koji treba da uđe. I on zna zato je on danas prijatelj s Rusijom. Vidite, Петрушич, тој е награден сега со F-16, бидејќи е конструктивен и кооперативен во однос на Финска и деломно во однос на Шведска. Тоа е една работа. Сигурно само да поставам прашање. Втора работа, тој вели дека и да дојде Путин на негова територија, тој нема да го апсене или после на одлука на Меѓународниот суд за правда во Хаг. За Путина? Да, за Путин. Гледате, тоа значи дека Турција сваќа и меѓународната заедница сваќа дека мора да има одредена држава кај што ќе можат Зеленски или Украина и Русија да дојдат и да се договора за одредено примење. Турција или ќе биде таа држава? Не може да упореđuješ никад uz dužno poštovanje gospodina Zelenskog i Ukrajine. Ne može da upoređujete, zato što ovo što je dato gospodinu Putinu u ruke, odnosno Vladimiru Vladimiroviću Putinu, to momentalno niko nema na svetu. Tu silu kojom on raspolaže. Не може, ве гледате. Не, ali tu silu ne znaju. Дена со Украина не може тоа, не може. Ljudi ne znaju sa kakvom on silom raspolaže. Ni tehnologijom. On je ne koristi uopšte. To, slušaj me. On je ne koristi. Zašto? Pa zato što je ovo... Del na sistemot. Pa zato što je deo toga i zato što ne želi da uništi čovečanstvo. On vodi to u nekoj razumnoj meri. A Zelenski da ima to, pa on bi to upotrebio večeras. Zato što je nov u politici, ne zato što je nezreo. To je strašno velika razlika. Putin je od 2000. godine na vlasti. Mnogo vodi je prošlo ispod njegovih mostova koje on vodio. I bitaka koje je radio. Isto je sa Bajdenom tako. Isto je tako sa Evropskom unijom. Isto je tako sa Turskom. Tayyip Erdogan je jedan stari lisac koji jako dobro poznaje. 20 godina. Tako je, ali on je ozbiljan igrač koji mnogo vodi. Tako je sa Izraelom danas. Tako je sa Sirijom, sa predsjednikom Sirije koji se... Asad. Tako, ali zašto Asad ćuti danas? On nema nikade. Pa zašto? Čekaj, zašto? Šta se desilo da Asad ćuti? Znaš kako je on pretio u početku rata? Gledajte, Saudijska Arabija. Zašto ona ćuti? Оди
министерот за надворешни работи на Саудиска Арабија во Сирија. Значи се прекршува тоа невидливо ембарго зид помеѓу арапски држави и Сирија што беше после. Нема ембарга измеѓу njih, svi žive tu zato što to grupacije ljudi iz Izraela jako dobro vode. Ko što Kina ćuti u mnogim stvarima koje daje Pakistanu. Odakle Pakistanu nuklearno oružanje? Pod Kine. Ko je dozvolio Kini i Pakistanu da ima oružje? Ko je dozvolio Indiji da ima? Pa upravo ove grupacije o kojima mi pričamo. Od kada je na Kina nuklearno oružje od Rusije? Između ostalog sve ovo što je bilo ovdje. Ali pogledaj koja je teritorija Mongolije. Samo 3 miliona ljudi žive. Znaš šta bi to značilo za Kinu? A šta je sa ovom teritorijom ovdje? A šta je sa još teritorija? Kini treba ova teritorija. Ona je najopasniji protivnik danas Rusiji. Kad bi došlo do rata. Ovo su sve prazne teritorije. Snimao sam Fjodor Lukjanov, to je беше na Russian Foreign Affairs. Ključan čovjek na Sergej Lavrov 2012. Sad taj tehnološki napredak ne daje za mogućnost nikome da više vodi ratove, Acko. To je sistemot. Tako je, taj sistem. Tako je. Taj sistem je doveo do toga da svakome kaže vodite računa šta radite, nemoj da vam isključimo. Struju. To mislim kad kažem struju. Gotovo. Mrak. Nema ništa. Tako je. Овие работи што кажувате, овој нов свет што ќе се формира, ова постојано прашање, овој нов свет што ќе се формира, ве плаши ли? Луѓето секогаш ги плаши новото, иднината, тоа што не го знаеме, не го контролираме. Ве плаши ли новиот свет? Je se neko plašio posle drugog svetskog rata kad je poginulo 152 miliona ljudi i 250 miliona bilo ranjeno? Ne, nego su krenuli i počeli da se građuju zemlju. A što mi danas ne bi počeli da pravimo i gradimo zemlju? A da ostanemo tradicionalisti ko što su, kako se zove, Saudijska Arabija. Mi treba da ostanemo tradicionalisti sa novim metodama, nove tehnike i tehnologije i da verujemo u Boga ko što smo verovali, da poštujemo crkve, običaje i sve ostalo i da se vratimo veri, nema šta da se vraćamo, da smo u veri u kojoj jesmo, sa novom tehnikom i tehnologijom. Ние сме во зона број 1, така? Tako je. Заедно со Америка и со Tako, i sad pogledaj, jel ti ne bi volao... Fala Bogu, jednaš da budeme... Čekaj, jel ti ne bi volao da živiš u ovom, da budeš slobodan? Da s jednim pasošom ideš? Pa bi sakal, ako može 120 godini da živim, to bi bilo ušte podobro. Čekaj, a zašto ne bi živio? Zašto ne bi verovao u to? Evo ja te sad pitam, zašto ti ne bi verovao u to? Pa vi velite дека тие што се 30, 40, 80 години, 15 над тоа, да беше пред 15 години, може и до 100 kada живе. Treba verovati u stvari ko što smo verovali posle drugog svetskog rata, ko što smo verovali posle 1980. ko što smo verovali 2020. godine, 2000. godine, ko što smo verovali 2020. da možda pobedimo bolesti. Tako i sada moramo da verujemo. Bez vere, a ovi ne mogu da prave svet bez čoveka. Čovek mora da postoji. I taj svet koji prave, mi moramo da nađemo naše mesto, moramo mi da damo i naš doprinos u svemu ovome što radimo. Ne možemo mi samo da čekamo i da kažemo mi imamo sva prava ovog sveta što smo rođeni. Nego moramo i mi naš doprinos da damo i moramo našu decu da naučimo da se ovaj novi svet stvori. Ovi ljudi koji su nas, kad kažemo okupirali, pogrešno sam izrazio, ovi ljudi koji su došli do ovde dokle su došli i napravili ovo što su napravili, razmišljaju oni o tome, oni će živjeti sa čovekom, neće živjeti bez čoveka. I neće uništiti čitavu planetu. Ako je unište i njima isto sleduje koji nama. Mi nemamo šta da izgubimo, mi smo sirotinja, te smo sirotinja. Šta bi imamo da izgubimo, Vasko? Osim života. A oni imaju da izgube sve. Pa ti misliš da će ljudi da sve izgube? 100 puta sam ja stavljao to na vagu. Pa misliš da jedan čovek ko što je Biden, Putin, Macron, Scholz, šta ja znam, uzmi njih 100 predsjednika, Erdogan i tako dalje, on će sve da izgube sad. Sve će da potroši, i sve sebe, i svoje, sve da unište. Molim? Pa da to tako funkcioniše? Ne, tako ne funkcioniše. A druga je priča šta ljudi pričaju, isto kažu da večera sve nestaje. Ja sam se tih priča naslušao i nagledao. I video. I 23 godine zbog toga sam bio suđen. A svi lažu u sistemu. A niko neće da kaže istinu. I kad ih pitam zašto, a ti kažeš ne razumeš ti to. I sad ja ne razumem, oni razumeju vas. I čitava priča će se svoditi i tako. Sad kad budemo završili sve ovo i kad dođu, oni će da kažu, a sad ti to vidiš 20 godina. Tako je, ja vidim 20 godina, Vasko. I tako će, mislim, ovim idejama će ići, a neće ovako biti, ko što sam ja sada rekao. Ali mi može, ako da Bog da budemo živi za 20 godina, evo sedećemo, imamo i svedoke, ti ćeš vidjeti će se ovim putem ići. Čak i da dođe do nuklearnog rata, ovim putem će se opet ići. Jer nema drugog puta.
Tehnologija i tehnika ne dozvoljava nama da izađemo iz ovoga. Niti ima mogućnosti Evropa i Amerika da više finansira svoje sisteme kako je živela do sada i da troši svoje resurse kako je živela. Niti Saudijska Arabija, niti ta nafta da postoji. Kako će zašto ona ulaže u električnu energiju, odnosno u električna kola Saudijska Arabija? Pa zna da je gotova nafta. Neće ona da baci svoju naftu, ima nafta gde će se koristiti. I neće ona da bude siromašna. Ali se neće više koristiti ovde gde pričam, jer njih ne interesuje da Rusija odavde vadi gas, naftu i da prlja ovu teritoriju. Njih interesuje da ovo bude čista teritorija. Gledaj ti kolika je, ko čitav svet. I ta teritorija u suštini garantuje opstanak sveta. Jer je nezagađena, nije bačena, nema plastike, nema ničega, čista voda, sve je čisto ovde. Čiste životinje, čista hrana, ovo može da služi čovečanstvo ako hoćete 10.000 godina. I to nije sada, to su svi državnici sveta rekli da Rusija raspolaže sa 2/3 resursa čovečanstva. Pa nisam ja sad ovo pričao o tome. I nisu oni prihvatali Rusiju što vole Rusiju, nego na svim kongresima svuda, u svim mogućim forumima sveta je Rusija. Pa nemoj samo da mi kažete da Sergej Lavrov, koji je 40-50 godina njega i kad bude umro ima da ga balsamo u Ujedinjenim nacijama. Ko je? Pa njihov čovek, slušaj me. Pa ja sam vodio malo ratove protiv Konuzina i Lebedova. Su gospoda ljudi, bre. 99. Koji Sergej Lavrov, ko što su i svi ostali koji su u svetu. Oni imaju svoje principe, svoja pravila. I tu se ništa ne razlikuje, ali danas samo si za Rusa ili protiv Rusa. Za Amerikanca ili protiv Amerikanaca, za Evropu ili protiv Evrope, a oni svi samo stavljaju pare u džepove i samo viču ti si neprijatelj, ti mrziš, ti ne znaš, ti ne razumeš se, sprema se vojna operacija, gotov Bahmut, a ono Bahmut ratuje za 6 meseci, slušaj, pa onda gotov je neki drugi grad. Karkov, nebitno, slušaj, kaže padaju bombe, dođe tamo neki reporter, vata se za mikrofon, kaže sve je gotovo. A oni 6 meseci. Pa kako da mi objasni 6 meseci traje operacija Bahmut? Slušaj, molim te. Kako je Mladenovac? Pa nebitno. Slušaj, svi znamo zašto je to tako. Slušaj, nemoj samo da me ubeđuješ da specijalne jedinice Kadirova ne mogu to da sruše za čas ili Wagnera. To su ozbiljne jedinice, Vasko, koje mnogo dobro poznajem, time sam se bavio. One mogu da pregaze do Japana ako hoće svet, slušaj me. Sutra da hoće Putin skupit će ljude do Japana ili Amerikanci da skupe ljude, ima da pregaze Putinovu vojsku. Pa nije to tako kao što ljudi pričaju. Pa ti sada možeš da nađeš, ako hoćeš 100 miliona ljudi koji će dođu s ukrajinske strane i on da nađe 100 miliona ljudi koji će doći s ruske strane. Čemu to vodi? Do propast. Ne, ljudi bi samo se koristili da pare. Pa si ti vidio 7 firmi koje prodaju hranu za Ukrajinu? Evo sad ću da ti kažem. Samo jedna dala ime, 6 nije htjelo da da ime. Na dnevnom nivou imaju 18 miliona obroka. Na dnevnom nivou, po 3 obroka ima. 18 miliona obroka. Rad traje 400 dana. Puta 18 miliona obroka. Molim. A da ti ne pričam za uniformu i ostalo. Ću sada da ti izračunam koliko je para potrošeno. Koliko? Pa blizu, ono što sam ja vidio, blizu 1800 do 2000 milijardi. Samo u Ukrajinu. Ma ne plaća niko ništa, to posle uzimaju džabe, sve, čovječ, gledaj. Ko kod nas? Ko je šta kad platio kod nas? Što je kupovo, dobio koncesije, radio, sad tu dolaze sve te zemlje, posle uzimaju šta god hoće. Posle rata sve je džabe. Vasko, sve je džabe. I zemlja, i teritorija, sve je džabe, Vasko. Ko je u Makedoniji? Ko je uzeo sve ta bogatstva u Makedoniji? Ko je uzeo zemlju u Makedoniji? Ja, ti. Ljudi koji su htjeli da kupe. Aj kupi je dole ako hoćeš. Pa za 2 minuta ćete ubiti. Sve se zna, Vasko. Red se zna. I ja sam ga naučio. Petrušić, hvala mnogo. Hvala i tebi. Mi beše zadovoljstvo. Meni isto. Nadam se da će gledalci biti zadovoljni. Ja se izvinjam što sam ovoliko duboko ušao u analize, ali... Meni imaš 4 godine i 1 mesec i zasluženo je vreme to 2 sati, ne okolo 3 sati, 2 emisije po trajanju sati 25 i sati 35 minuta. Ovu kartu ti poklanjam. I knjigata je čekame ko će biti izdadana za da možemo da je prezentiramo. Tako je. Sve najdobro. Mnogo sreća. Hvala i tebi. Ovo беше интервјуто со Југослав Петрушич, вториот дел на интервјуто со Југослав Петрушич. Ако ви се допадна ова емисија, ново дружење, четврток, 22 часот. Ние снимавме во Белград, имаме 6 снимено интервјуа, кој од кој е поексклузивно интервју и сега имаме тешки или сладки маки, кој интервју да го
Имитуваме во продолжение на двете интервјуа со Југослав Петрушич, дали со Pink Panther 1, дали со Pink Panther 2, дали со Велија Абрамовиќ, така натаму и така натаму, дали со Миломир Марич. Значи имаме 6-7 ексклузивни интервјуа кои ги имаме снимено во Белград. Ако ви се допадна оваа емисија, нова дружење четврток во 22 часот со нова бомбона интервју, до тогаш пријатно вечер Македонија, каде да си.